Pogledaj ovo. Ili jegulja ili morska zmija, hajde da je sredimo. Ima britke zube i zapravo te može ubiti. Au, moćni ugriz oceana. To mora biti jedna od najluđih životinja. Dobro jutro, dečki, i evo nas na ovom napuštenom otoku. I sljedeće 3 dana, dečki, vidjet ćemo možemo li sami uloviti svoju hranu. Ulovit ćemo neke od najegzotičnijih i najčudnijih životinja na planetu Zemlji. I tijekom sljedećih nekoliko dana dobio sam malu ideju o nekim životinjama za koje želim vidjeti možemo li ih pojesti. Ovo će biti totalno ludo, čovječe. Jedva čekam da vas povedem sa sobom na ovu misiju. Morat ćete ostati s nama da vidite što ćemo uspjeti uloviti. Ali sada ćemo otvoriti ovaj ruksak i pokazat ću vam što imamo za sljedećih nekoliko dana. Jer imamo neke stvarno čudne oružja, poput ove ručne kopije koju ćemo koristiti prvi dan, a već izgleda malo uništena. Izgleda kao da mi je glava kuhana. Imamo svoje peraje i imamo svoje ručno koplje. Ovo će nam biti oružje za sljedećih nekoliko dana. Možete vidjeti da imamo zubac upravo ovdje. Imamo svoje ronilačko odijelo, naravno imamo i masku za ronjenje, naš prepoznatljivi džungle sok. Ovo je brzo oživljavanje. Ovo uzimamo samo kad dotaknemo dno. Znate već, strušit ću to i ponovo ću se roditi, prijatelji. Imamo mačetu upravo ovdje. Nadam se da će nam ovo omogućiti da otvorimo nekoliko kokosa i također očistimo neke životinje. Imamo GoPro ovdje i to je otprilike sva naša kamera oprema. Doslovno smo na jednom od najluđih mjesta na planetu Zemlji. Neću ići na one uobičajene stvari, dečki, koje obično uzimam tijekom sljedećih nekoliko dana. Želim potražiti neka čudna i prekrasna stvorenja o kojima vam mogu malo ispričati i pokazati vam ih tijekom sljedećih nekoliko dana. Dakle, ronit ćemo, loviti vlastitu hranu, skupljati plodove s kopna, raditi sve što možemo da preživimo na ovom otoku. I ovo će biti stvarno težak izazov. Jedna od najzanimljivijih stvari ovdje su ove kokosove palme svuda oko nas. Ovo će nam biti spas u narednih nekoliko dana dok istražujemo ovaj otok. Moramo ostati hidrijani ovdje i ove kokosove palme će nam biti savršene za to. Pokazat ću vam jednu stvarno cool malu tehniku preživljavanja koju možemo koristiti s našom mačetom. S ovim kokosima što sam naučio ovdje na otoku. Prvo ćemo ga otvoriti. Wow, ova mačeta je oštra, baš oštra, čovječe. Možete vidjeti dok sjećem, okrećem oštricu na stranu, baš ovako. I to odmah oguli kokos. Upravo smo ga otvorili, možete vidjeti ovdje, super lako, lagan posao. Prvo ćemo ovo popiti, a onda ću vam pokazati jedan trik. Ovi mladi kokosi su stvarno puni i jako su dobri. Popili smo sav kokosov sok. Ono što ćemo sada napraviti je da ćemo uzeti naš mačetu i prerezati ga ravno na pola. Baš ovako. Kao što možete vidjeti, sva ta pulpa je unutra, upravo ovdje. Nije se potpuno razvilo, ali je još uvijek jako lijepo i mekano i stvarno je super. Ali problem je što nema načina da se ovo izvadi. Dakle, pronaći ćemo šiljati kraj kokosa, upravo ovdje. Samo ćemo otkinuti mali komad, ovako. I to gotovo služi kao mala, recimo, žlica. I pogledaj to, čovječe. Tako izvadiš sav taj prekrasan kokos van. Jedna od najboljih stvari ovdje na ovim otocima. I vidiš, već smo gotovo sav mesnati dio skinuli s tog kokosa. U redu, želimo sačuvati ovaj kokos za svaki slučaj, pa ćemo ga baciti ravno ovdje u grmlje. To će biti savršeno. Možete vidjeti, pogledajte koliko toga more izbaci na ovu plažu. Imamo japanke, cipele, cijelu hrpu stvari, čovječe. Kad bi se barem neka sirena nasukala na ovu plažu za mene. Uglavnom, pogledaj ovo, čovječe. Vidiš taj mali komad užeta. Iskoristit ćemo ovo kasnije, ali prvo moramo uloviti životinju, a onda ću ti pokazati kako ćemo ovo iskoristiti da je skuhamo. Izgleda potpuno ludo vani trenutno. Idemo, imamo svoje koplje. Vrijeme je za lov, prijatelju. Hajde da vidimo kakve životinje možemo pronaći tamo vani. Idemo! Idemo! O da!
Dečki, ovdje imamo našu ribu, ali izgleda da smo možda uočili pticu koja je možda ozlijeđena. Idemo pogledati. Hejda, pokušavam ti biti prijatelj. Au, pokušavam ti biti prijatelj, prijatelju. Vjerojatno je ozlijedio krilo, dečki, ali ono što se događa je da će plima uskoro naići, tako da će on za otprilike 2 sata biti potpuno pod vodom. Dakle, ono što ćemo napraviti je da ćemo ga zapravo povesti sa sobom gore do linije visoke plime gdje ćemo kuhati. I možda možemo pronaći mjesto gdje se može oporaviti ili nešto slično. Moramo dati ime ptici, pa mi javite u komentarima kako mislite da bismo ga trebali nazvati. Pogledajte ga ovdje, pravi je mali borac. Dobro, ono što ćemo napraviti je da ćemo ga odvesti u hlad, dečki. Želim ga maknuti sa sunca. Ej, smiri se! Želim ga maknuti sa sunca. Također želim vidjeti treba li mu možda vode ili nešto slično. Odvešćemo ga samo ovdje gore. Ponekad ono što trebaju napraviti je zapravo osušiti svoje perje, pa onda mogu ponovno letiti. Napravit ćemo mu mali dom. Mislim da zna da mu pokušavam pomoći upravo sada. Barem ima lijepo, hladno mjesto i preživjet će, a plima ga neće odnijeti. Dobro, trenutno ne možemo baš puno učiniti. Pokušao sam mu dati malo vode, ali ne želi. Čini se da je ovdje prilično zadovoljan, pa ćemo ga pustiti da se odmori. To je bio stvarno lud zaron, dečki. Upravo smo stavili pticu na stijene odmah iza mene. Imamo neke lude, egzotične ribe koje vam želim pokazati. Prvo imamo ovu ovdje. Pogledajte ovu životinju. Ovo je riba okidač, ali je stvarno egzotična. Ima sve ove točkice koje možete vidjeti ovdje, a njihova koža je kao oklop. To je ludo. Čujete to mojim kopljem. Doslovno je kao brusni papir pomiješan s, recimo, krokodilskom kožom. Imaju ove divovske, britko oštre zube. Vidjeli ste kad sam ga uhvatio, doslovno je grizao moj nož. A razlog zašto ga zovu okidač riba je taj što ima tu stvar ovdje, vidite, izgleda kao okidač pištolja. Bang, bang, bang. Imaju kao neki sjaj za usne, baš čudne usne. Nikad prije u životu nisam jeo ovu stvar, tako da nemam pojma kakvog će okusa biti. Ovo zovemo vjeverica riba i stvarno su jedinstvene. Ako povučem prstima preko njegovih ljuski u tom smjeru, samo ću si razrezati ruku. Možete vidjeti na njihovom licu, baš tamo, sve te oštre oštrice. Ali obično ove crvene ribe prilično su ukusne.
Nemamo previše ribe za prvi dan, ali imamo nešto i to je najvažnije. Idemo gore u grmlje skupiti puno naplavljenog drva, ali budite sigurni da ostanete s nama. Jer mislim da ćemo u sljedećih nekoliko dana uloviti još luđe životinje. Ovdje ćemo iskopati rupu. U redu, skupit ćemo svo ovo naplavljeno drvo. Pogledajte ovo. Savršeno. Ovo su sve stare palma. Možemo to iskoristiti. U redu, dečki, postavili smo vrhunsko ognjište upravo ovdje. Imamo hrpu potpale, stavit ćemo to na dno. Isprobat ćemo jednu ludu metodu zbog koje ćete morati ostati s nama. Ali prvo zapalimo ovo, ha? Idemo! U redu, palili smo vatru, dečki. U redu, stavimo ovo drvo. Zapalilo se! Da, svi, napišite kuha se u komentarima. Upravo sada. Održavat ćemo ovu vatru i staviti ove kokosove palme. Budite dobri. Pripremit ćemo ovu ribu na lud način. Vidjeli ste, skupili smo ovo na plaži malo ranije, pa ćemo to samo izrezati. To će biti dobro. Ono što ćemo napraviti je da ćemo uzeti komad drva. Ovo je baš mokar. Ono što ću napraviti je da ću ovo samo zavezati ovako s vrha. Uzet ćemo jednu od naših riba, ovu malu ovdje. Provući ćemo ovaj konop ravno kroz njegova usta i van kroz škrge. Ovako. I onda ćemo samo zavezati mali čvor ovako. U redu, ovaj je spreman za staviti ravno na vatru. Ovo će biti jedna od najluđih metoda kuhanja ikad. Možete vidjeti upravo ovdje. Imamo našu ribu na komadu užeta i onda na štapu. Ono što možemo napraviti je, ako želimo da bude kraće, možemo je samo ovako smotati. U redu, hajdemo staviti prvu, ha? Bacamo, to je vruće. Stavit ćemo je točno ovdje. Ovako. I ona će polako stajati tamo. Pogledaj kako to dobro izgleda. Doslovno se vrti iznad vatre. Pogledaj to tamo. Riba nam je iznad vatre. To je stvarno super. U redu, pričekat ćemo da ovo izgori. Nadam se da će naši konopi izdržati. Ovo je nekako u plamenu, ali bit će u redu. Ima čvrste ljuske, tako da bi trebala biti dobro. U redu, stavili smo ribu iznad vatre. Sada možete vidjeti da se polako... za malo me nije zahvatio dim od vatre. Polako kaplje dolje. Jedini razlog zašto možemo koristiti ovu metodu je zato što su ribe male. Da su veće, ne bi se skuhale do kraja. Zato što smo ih doslovno zavezali skroz gore. Morat ćemo pričekati da se ovo skuha do kraja. Vjerojatno će trebati malo vremena, a onda će biti dobro. To su jednostavne stvari u životu, čovječe. Kao riba pečena na vatri dok sunce zalazi na horizontu. Zbog ovoga to radimo. Upravo ovdje. Naša riba je gotova. U redu. Stavimo je ovdje na kamen. Dobro, dečki, imamo prekrasan obrok ovdje. Upravo smo izgubili jednu od riba. Pogledajte. Lagao bih kad bih rekao da izgleda stvarno dobro. Prvo ćemo probati našu malu ribu. Mala riba vjeverica. Obično su ove crvene ribe prilično dobre, zato ćemo mu samo oguliti ljuske. Ovo zapravo izgleda stvarno dobro. Pogledaj to, puna bijelog mesa. Hajde da ovo pojedemo. Tako je mekano. Tako je vruće. Meso se tako lijepo odvaja. Ima dobar okus. Tekstura je malo mekana, gotovo se raspada u ustima. Sad imamo ovu ludu stvar. Ne znam ni kako ću dobro ga proći kroz ovu kožu. Mislim da ću morati koristiti svoju mačetu da prođem kroz kožu ovdje, dečki. Koža je kao oklop, kao kod pravog krokodila. Pogledajte to, to je njegova koža. Doslovno puca. U redu. Hajdemo probati ovo meso. Stvarno je čudno. Spusti se dolje. To je grozno, čeće. Toliko je gorko.
Sad mi treba kokos. Pogledaj ga tamo. Odvratno je. Dobro, dečki. Ovo mora biti jedan od najgorih obroka za prvi dan. Užasno je jesti ribu. Ova praktički nije imala mesa na sebi, iako je okus bio u redu. Nadam se da ćemo sutra dobiti nešto malo bolje. Tako izgleda trenutno. Izgleda da ću prvi dan jesti kokos. On će mi stvarno isprati taj užas iz usta. Dobro, znate već, ne želim da ova riba propadne, iako je okus odvratan. Uzet ćemo komad toga. Dobro. Ne znam želi on sada išta. Zato ćemo mu ovaj obrok ostaviti ovdje. I može se samo opustiti. Može se samo ovdje opustiti. Pokušali smo mu dati malo vode, dečki. I dali smo mu najbolju šansu. Ali čini se da mu je malo bolje. Ali mislim da nešto nije u redu s njegovim krilima. Samo se kreće po ovoj plaži, pa držimo fige da se oporavi. Sada se malo više miče i čini se malo aktivnijim, pa možda ponovno dolazi k sebi. Pogledaj ga. Kreće se po plaži. Počinje i raširiti krila i kao da ih prozračuje. Pa držimo fige da uspije. Vidimo se sutra, ekipo, za drugi dan, ekipa. Dobro jutro svima, upravo je drugi dan. I imamo veliku staru mačetu ovdje. I ono što ćemo sada napraviti je preći preko ovih plitkih bazena i ići u lov. Idemo na najluđe životinje koje možemo pronaći. Mislim na jegulje, raže, hobotnice, rakove. Što god možemo pronaći, to će nam danas biti hrana, dečki. Imamo jednu ludu misiju, ludi teren i ja vozim bicikl. Možete vidjeti da imamo ogroman osek, voda se povukla, tražit ćemo posvuda. Pričamo o tome da ćemo tražiti ispod kamenja, na dubokim mjestima, gdje god možemo pronaći životinje. Tamo moramo ići. U redu, hajdemo početi loviti. Ne izgleda da ovdje ima previše toga. Idemo dalje. U redu, dečki, mislim da smo pronašli našu prvu životinju. Pogledajte ovo. O da, vidite ovo ovdje. Izgleda kao kućica morskog puža. I to će biti puž kojeg možemo pojesti. Definitivno ćemo to ubaciti u ruksak. Nije puno, ali barem ćemo imati nešto za pojesti. Sada, dečki, ovdje po ravnicama imamo neke lude životinje. Mnogi od njih su vjerovatno prilično smrtonosne, tako da ih ne možemo jesti. Moramo paziti gdje stojimo. Trenutno trčimo bosi, ali učinit ćemo sve što možemo da pronađemo što više hrane. Želim pokušati doći do ovih većih stijena tamo vani. Mislim da će tamo biti većih životinja. Idemo dalje. O moj Bože, ljudi, pogledajte ovu morsku zvijezdu ovdje. Pogledajte kako se miče. Tako je brza. Nevjerojatno je. Ono što ovi momci zapravo rade je da koriste ove svoje male nožice i izbacuju ih van. I zapravo hvataju sve čestice i sve što prolazi kroz ove plitke bazene i tako se hrane. Gotovo kao hobotnica, način na koji se kreću. Pogledajte ih. Wow, tako su brzi. Ne možemo ga pojesti, previše je sladak također, pa ćemo ga vratiti u plitki bazen. Jedao sam išta jeo od jučer i izgleda da će danas biti ludi dan. Upravo sam ugledao nešto tako lijepo ispred sebe. O moj Bože, pogledaj kako se ova stvar ističe. Ovo je prekrasna plava morska zvijezda, nevjerojatne su. Savršeno se uklapaju u sav taj svijetli, hladni greben i sve ostalo. Ove su vrlo spore. U redu, vratit ćemo ga natrag. Spreman je za povratak. Ne biste vjerovali što sam upravo pronašao. Imamo morskog krastavca, ekipa. To je mali. Pogledajte ga, otprilike veličine mog, ovaj mali. Ali to tamo je stvarno šokantno za jesti. Neću ga pojesti, nema šanse. Ekipa kad nas tako poprskaju, to je zapravo mehanizam samoobrane. Izbacit će svoja crijeva i nadaju se da će ih životinje tada pustiti. Tako uglavnom uspijevaju pobjeći, to je najluđi oblik samoobrane. U svakom slučaju neću ga pojesti. Nema šanse, idemo dalje. U redu, ovdje imamo jednog malog, ali smrtonosnog. Ne znam ima li puža unutra, ali ovaj je smrtonosan. Vrlo pažljivo gazimo ovdje, dečki. Jer ovo je konusni puž. Unutra se nalazi mali puž, koji na kraju svog tijela ima nešto poput bodlje. I to zapravo može izaći van i probiti vašu kožu, a može vas i ubiti. Zato pazim da se držim podalje od njegove male bodlje koja može izaći odatle. Vratit ćemo ga natrag.
Stvarno je lijep osjećaj kad hodaš bos kroz ovo mjesto i pronađeš ove dečke. Pogledaj! Vratimo ga natrag. Ovo su one velike, stare stijene. Ima li koga? O, možeš vidjeti jednu. Mislim da tamo imamo nešto. Ova stijena je prevelika da bismo je podigli, ali ispod nje ima nešto što ćemo moći uhvatiti. Imamo ga, pogledaj to tamo. Imamo ovog prekrasnog kamenog raka. Pogledaj njegove boje, to je rak koji izgleda totalno ludo. Ali to će nam kasnije poslužiti kao hrana. Treba nam, vidite, ima dobre klješta, to se sigurno može pojesti. Ide u kantu. To je naš prvi dobar ulov danas. Idemo dalje. Mislim da što dalje idemo ovom obalom, to ćemo bolje životinje pronaći, zato idemo dalje. Dobro dečki, ovdje imamo jedno od najluđih otkrića ikad. Pogledajte ovo, pazim da mu se ne približim. Ne znam možete li to vidjeti, ali to je kao bodljikavi crv. Ali njihova samoobrana izgleda ovako. To je kao dlakava vanjska tekstura koja se gotovo pretvara u komariće stakla. Ako ga dotaknete, bit će toliko svrbljivo da će vam trebati dani da to izvadite iz ruku. Nema šanse da to možemo pojesti ili išta napraviti s tim. Možete vidjeti kad ga dotaknem, on će se naježiti. Pogledajte ovo, vidite kako se naježi i svi ti šiljci će se jako raširiti. Želim napraviti krupni plan kako izgleda moj nož. Doslovno izgleda kao komadići stakla. Vratit ćemo ga natrag. U redu, praktički smo točno na rubu ovdje. Možete vidjeti, ocean nam je odmah tu. Ovo će biti odlično mjesto za nas gdje se nadamo da ćemo pronaći nešto dobro. Upravo sam pronašao jednu od najneuhvatljivijih životinja na svijetu. Dobri stari pluger, odnosno japanka. Ima nekoliko ogrebotina na sebi. Koliko frajera, prijatelju, u životu žvaće japanku? Ma baci to van. Makni to smeće odavde. To ne bi smjelo biti na ovim obalnim pličacima. Kad sam rekao posvuda, mislio sam posvuda. Tako je. I onako se mora malo rasladiti. Juhu, to me baš probudilo. Dobro, idemo dalje. O moj Bože, dečki, pogledajte ovo. Ova plima donosi prave stvari. Ovo je 100% jestivo. Imam velikog morskog ježa. Moram paziti da me ovaj tip ne ubode. To mora biti jedna od najluđih, najegzotičnijih životinja ikad, ali unutra se nalazi hrana, pa ćemo ga otvoriti. U redu, možete vidjeti, ispraznili smo ga, ova žuta stvar ovdje. To je dio koji se jede, to su njegove gonade. Hajde da probamo. Trči prema zidu. Okus je zapravo jako jedinstven. Morski jež nije mi najdraži. Radije bih malo lijepe, svježe ribe. Doslovno ću poludjeti i našao sam ovu stvar. Vi ni ne znate što to znači. Pola vas u Australiji, mi to zovemo spitting the dummy. To znači kao imati mali ispad bijesa. Još uvijek ne znam, znate li vi što to znači? Ali u svakom slučaju, što god uspijemo pronaći u zadnjih pola sata, to je to ekipa. Onda moramo krenuti unutra i pripremiti ovo. Osjećam se tako poraženo trenutno, nemam više ni malo energije. Dobro, hajde da vidimo što možemo pronaći. Idemo, ekipa, imamo nešto ovdje gore. Ili je gulja, ili morska zmija. Mora preći preko ovih stijena. Imamo jegulju u ovom plitkom bazenu ovdje. Mislim da ovo mora biti neka vrsta hrane koju možemo pojesti. Skriva se baš ovdje, mislim da ga možemo uhvatiti nožem. U redu, jeste li spremni za ovo? Idemo na ubijanje, napravit ćemo samo jedan rez nožem i onda ga zapravo onesposobiti. U redu, uhvatili smo ga. Vraća se ovdje ispod. O, ne. O, ne. Gdje je on? Imamo ga.
O, ne, k vragu! U redu, imamo ga ovdje, dečki. Imamo jegulju, čovječe. Što? Dečki, nikad prije nisam jeo jedno od ovih i inače ih nikad ne bih lovio, ali ovdje moram uzeti što god mogu pronaći. Vidjeli ste kako je jurio preko plitkih bazena, a ja sam uspio pogoditi ga baš tamo što ga je onesposobilo. Razlog zašto ga nisam mogao uhvatiti je taj što zapravo imaju puno bakterija u zubima. Dakle, da me ugrizao tim svojim malim ustima, iako su mala, to bi se jako inficiralo i moglo bi uzrokovati puno boli. Imamo neku vrstu mesa, pogledaj to. U redu, pokupit ćemo naš mačetu nakon tog lova. Dečki, to mora biti jedan od najegzotičnijih, najluđih komada morskih plodova ikad. Nemam pojma kakvog će okusa biti kasnije. Ne znam koliko kao mesa ćemo izvući iz toga, ali trebam sve što mogu uzeti ovdje. Nisam ništa zapravo jeo od jučer. Idemo dalje, ha? Idemo. Spuštamo torbu, mislim da ovdje imamo malo kamenice. Pogledaj to, baš tamo. Imamo kamenicu, ajde da je spustimo. Gotovo da je imala okus kao Jakobova kapica ta. Super, baš kremasto i svježe. Znam da se vjerojatno pitate što se dogodilo s pticom jučer, dečki. Stavili smo je na stijenu i jutros je nestala. Dakle, ili se oporavio i odletio, ili ga je nešto zgrabilo. Možda ga je uhvatila veća ptica. Na ovom otoku čak ima i majmuna, pa su ga možda oni uzeli. O, dečki, upravo sam pronašao prokletu životinju koju smo tražili cijeli dan. Ovdje je. Pogledajte ovo. O moj Bože, imamo pravu mrcinu. Imamo baš veliku mrcinu. Pogledajte to. On je mrtav, izgleda mrtav. Ne, nešto ga jede. Što ga tamo jede? Dečki, unutra je još veći. U redu, moramo izvući ovog tipa van. Grickao je ovog raka za kojeg sam mislio da je dobar. Unutra je još veći. Mislim da ću morati posegnuti tamo golim rukama, dečki. Da! Stalno me pokušava uštipnuti tamo unutra. Hajde, prijatelju. Zalijepio se skroz otraga. Hajde. Dobro ga. Otpalo mu je klješto. Zalijepio se skroz tamo od traga, ali možete vidjeti, to su klješta koja je imao. Imao sam prst točno tamo unutra. Ono što ti rakovi zapravo rade je da odbace svoje panđe, dečki, i to im je oblik samoobrane. Neće im naškoditi, ponovno će im narasti. Ne želim ga više uznemiravati. Uspjeli smo uzeti njegove glavne panđe, tako da će to biti dobar obrok. Ruka mi doslovno krvari sada. Krenut ćemo prema obali. Imamo životinju s kojom smo htjeli završiti. Vrijeme je da ovo stavimo kuhati. Idemo. Imamo neke od najluđih, najegzotičnijih životinja upravo ovdje u ovoj kanti. Ono što ćemo napraviti je da ćemo zapaliti vatru na ovoj plaži. Ovo će biti moj obrok za drugi dan. Moramo ga izvaditi van. Evo ga. Upravo ovdje. Hajdemo ih staviti na vatru, ha? Idemo. Malo ognjište ovdje. Ovo će biti dobro. Sve će se ovo lijepo primiti. Bači to ovdje. Sva ova lagana kora bi trebala lako uhvatiti iskru. Pa uzmemo hrpu toga, trebalo bi biti dobro. Potpala. Dobro. Gubimo svjetlo jako brzo. Zlatni je sat i moramo staviti hranu na vatru. U redu. Ide polako i sigurno. Pogledaj tu vatru za drugi dan. Da, stavit ćemo naše svježe morske plodove ravno na vrh. Kako je ovo dobro? Vatra pri zalasku sunca.
Upravo sam otišao i uzeo ovaj komad koralja, samo ću ga staviti ovdje na rub. Na njemu ću ispeći naše morske plodove, baš ovdje. Nadam se da će se ovo dobro zagrijati, napravit ćemo vatru oko njega, tako da u redu. Stavit ćemo našeg raka na koralj. Ubio sam ga, dečki, tako da neće osjećati bol. Stavit ćemo ga ovdje na rub vatre, baš ovdje. Sljedeće, imamo jegulju. Pogledajte kako je ta stvar luda. U redu, stavit ćemo je upravo ovdje. Nemam pojma kakvog će ovo biti okusa. Sljedeće, ovdje imamo rakova kliješta. Stavit ćemo ih na vatru. O ne, upravo smo ih izgubili u vatri. I na kraju, dečki, imamo naše turpid školjke i ovu ćemo staviti. Pustit ćemo ih da se malo kuhaju. Izgledaju ludo, brate, na ovom vrućem kamenu. Ovo je bolesno. Zašto nikad nisam koristio ovu metodu kuhanja? To je epski, pogledaj. Trenutno nam se jegulja doslovno miče. Imamo ovdje našeg raka, polako se kuha. Samo ćemo ga malo pomaknuti. Ovaj frajer je gotov, a ispod imamo našu turpid školjku koja se kuha na ovom vrućem kamenu. Vrijeme je da poslužimo naše morske plodove. Možete vidjeti da je naš rak gotov, jarko je crven. Stavit ću ovog ovdje. Pogledajte našu jegulju, o bože. Nemam pojma kakvog će to biti okusa. Uzet ćemo našu turpid školjku i drugu rakovu klješticu koje su ovdje negdje zakopane. Au, au! To je tako vruće. U redu, hajdemo odnijeti naše morske plodove do obale. Poslužimo ih, u redu. Mislim da prvo probamo klješta od raka. Pogledaj ovog frajera, vidi ovo. U redu, pogledaj to prekrasno meso. Hajdemo probati. Iskreno, to je nevjerojatno. Wow, kao mali blatni rak. Wow. To je tako dobro, tako je slatko. Raku dajemo 9 od 10. Sad prelazimo na naše luđe životinje. Hajde da probamo ovog turban puža. Ako uspijem proći kroz ovo, kao da je napravljeno od prokletih dijamanata ili nešto slično. Što je ovo, dobra ga? To je ludo, brate. Dobro, mislim da smo ga uhvatili. Pogledaj ovo. Pogledaj tu veliku staru pužu koju smo izvukli od tamo. U redu, hajde da to probamo. Iskreno, nije loše. Nije dobro kao rak, daću mu ocjenu 6 od 10. Sad najčudniji od svih. Pogledaj ovo, to je prokleta jegulja. U redu, nikad prije nisam jeo ovako nešto. Nemam pojma što očekivati, dečki. Pa, hajdemo probati. Wow, to je baš čudno. Ima nekakav dimljeni okus. Zapravo je prilično dobro, samo što nema baš puno mesa na tome. Okus je zapravo dobar. Dobro, to je to za drugi dan. Imali smo stvarno neke od najluđih životinja. Pokušat ću skinuti svo meso koje mogu s ove jegulje i vidimo se sutra za treći dan. Sutra će stvari postati još luđe jer idemo u duboko plavo more. Vidimo se tada. Dobro jutro, ekipo. Danas je treći dan i nalazimo se na ovom nevjerojatnom otoku. Nevjerojatno je, brate. Jutro se osjećam potpuno iscrpljeno. Vidjeli ste jučer sve što sam imao je ona mala jegulja i nekoliko onih malih školjki i rakova. I moje tijelo sada praktički radi na rezervi. Dakle, postoji samo jedna stvar koja nam treba za treći dan. Vi točno znate što je to. Imamo naš džungla šus za brzi oporavak. Vrijeme je da otvorimo ovu stvar i popijemo je. Ovo će biti energija koja nam danas treba. Hajde da to uzmemo. Jesi li spreman? Imamo brzi oživljivač. Spremni smo za povazak. Idemo odavde, uskočimo na brod i počnemo istraživati ovaj otok. Moramo pronaći veliku ribu i moramo napraviti ludu gozbu da završimo ovaj izazov. Idemo, prijatelju. Uhu!
Dobro, voda je ovdje doslovno plava kao Gatorade. Ostavit ćemo ga iza otoka. Počet ćemo istraživati i držimo fige, dečki. Danas ćemo pronaći neko ludo meso. Ja i vi, dečki, napušteni otoci, kristalno čista voda. Zbog ovoga to radimo, čoveče. Dobro, dečki, stigli smo do dubokog plavog oceana. Koristimo ovu stvar. Danas imamo veliko, staro topovsko koplje. Nadamo se da će ovo srušiti neke divlje životinje. Ajmo odmah skočiti u vodu, duboko plavetnilo. Hajde da vidimo šta je tamo dolje, prijatelju. Idemo. Dečki, to je bio jedan od najluđih zarona ikad. I ako želite nešto egzotično, imamo to. Pogledajte ovo. Ovo je divovski murina. Pogledajte. Mora biti dugačka preko metar. Vidjeli ste, kad sam ga pogodio, odmah sam ga onesvijestio, što je upravo ono što želimo. Smrtni pogodak. Nije osjetio bol. Doslovno je kao divovski piton u oceanu. Pogledajte boje na njemu. O moj Bože, to mora biti jedna od najluđih životinja koje sam ikad ulovio u životu. Dodat ćemo ga u ovoj kanti ovdje. Ovdje na ovim otocima, dečki, ništa od ovih stvari neće biti bačeno. Uzet ćemo komad ovoga i sve ovo će nahraniti lokalne stanovnike ovdje i oni će to obožavati. Oni apsolutno obožavaju jesti ove murine jegulje. Nikada prije u životu nisam probao jednu od ovih, dečki, tako da će danas biti prvi put da ću jesti jednu od njih. Ovo je ono o čemu se radi, dečki. Isprobavanje novih vrsta, dijeljenje s lokalnim stanovništvom. I čovječe, tamo je jedna od najluđih životinja ikad. U redu, imamo ovu divovsku murinu točno ispred nas, dečki. Pogledat ćemo ovu životinju izbliza.
To mora biti jedna od najluđih i najegzotičnijih životinja koje sam ikad ulovio u životu. Izgleda kao morski piton. I dečki, ova stvar ima najluđe zube i usta koje sam ikad vidio u životu. Ono što oni imaju su zubi okrenuti unatrag koji zapravo hvataju njihov plijen. A onda ono što rade nakon toga je da se okreću i to zapravo samo otkine. Pretpostavljam komad mesa. Ova stvar ima sposobnost, recimo, otkinuti mi ruku. Toliko je ludo. Imaju bakterije u zubima koje će doslovno zaraziti bilo što, dečki. Pogledajmo uzorak na ovoj životinji. Ovo je jedan od razloga zbog kojih je toliko egzotična. Pogledajte te boje. To su boje koje joj omogućuju da se stopi s cijelim grebenom. Sve ove točkaste boje, poput crina, fluorescentne boje, smeđa, crna, gotovo kao kamen, i one će se stopiti s kamenjem. A onda kad riba naiđe, iskradu se, zgrabe je i obično se brzo povuku natrag. Uzet ćemo mali dio. Ne znam ni kako ću ovo započeti, ali odmah ćemo krenuti na to. Vjerojatno ću trebati mali nož da to otvorim. Samo ću ići duž trbušne šupljine. Vidjet ćemo šta je jeo. Želudac mu je prilično prazan, nema puno unutra. Samo ćemo uzeti malo mesa s njega, ovdje s repa, i to će nam biti hrana. Pogledajmo kako to meso izgleda. To je kao sluzavo, gotovo kao da je mast. Koža mora biti debela oko milimetar. Pogledaj tamo, upravo smo odrezali komad ove murine. To mora biti najluđi komad mesa ikad. Od ove zvijeri dobili smo taj komad mesa, u redu. Sačuvat ćemo ga, staviti u kantu, daćemo ga kapetanu, on će ga obožavati. Nemam pojma kakvog će ovo biti okusa, ali možemo barem probati. Idemo. Uzet ćemo malo kokosovih juski, one će dimiti. Pola. Dečki, umirem trenutno, nemam više energije za dat. Zadnje 2 dana jeo sam smeće, a za zadnji dan smo dobili ogroman komad jegulje. Recimo samo da ne može biti puno gore od hrane koju sam jeo zadnjih nekoliko dana. U redu, sada ću napraviti stalak za našu jegulju, pa ću je ovdje prerezati. Savršeno. Imamo komad murine, odmah ćemo ga staviti na vatru. O, wow, čovječe, a ovo je jedna od najluđih, najegzotičnijih životinja ikad, dečki. Isporučili smo na zadnji dan. Imamo malo jegulje pečene na vatri, držimo fige da nam bočne grede ne planu. Imamo zalazak sunca na horizontu, nakon još jednog ludog dana čekamo da nam se jegulja ispeče, dečki. Posebna je stvar moći uloviti nešto za jelo ovdje na ovim otocima, pogotovo ovu prekrasnu jegulju, i podijeliti ga sa lokalnom zajednicom. To im jako puno znači i upravo se o tome ovdje radi. Vatre na plaži, ja i vi, dečki. Juhu! Trenutno uživamo u velikoj murini. Nitko to ne radi kao mi, dušo. Idemo. U redu, naš obrok je spreman. Došlo je vrijeme, napokon smo dobili malo mesa. Pogledaj našu jegulju ovdje. U redu, sad ćemo je narezati. Uzet ćemo komad mesa. Pogledaj to, ima sloj masnoće kao svinjetina. Evo ga, tu je komad murine. Ovo je bio jedan od najluđih izazova ikad. U redu, hajde da to pojedemo. Stvarno je masno, gotovo kao svinjetina, to je ludo. O moj Bože, ali okus je zapravo stvarno dobar. Wow, tko bi rekao da murina ima tako dobar okus? Stvarno masno, puno masnije od ribe.
ali sigurno ću navaliti na ovo meso, 100%. Ovo je sve što smo jeli zadnja 3 dana, dečki. Ovo je bio jedan od najluđih izazova ikad. Ako vam se svidio ovaj video, podržite nas, lajkajte i preplatite se. Još videa su ovdje, vidimo se u sljedećoj avanturi. Puno ljubavi, šu!